Takže čaute ľudia, ja vás vítam od ďalšieho videa a dneska som tu z Václava a mám šedú tvár, pretože sa mi to zase nenačítalo. Ale Václav sa samozrejme načítal, lebo ja som na postihnutom tablete a ideme hrať toto obíčko, ktoré obím... No, postihnuté obíčko, hej. Václav, opatrne. Jo, dobře, Digičko, Digiovaná. Choď. Jo, čo robí? Hej, Václav. Václav, Kamo, ty čo robíš? Ty sa furt sekáš o tie kvetiny sprosté. Ty sekačka jedna. Kamo, nie! No už môžeš. Choj. Môžeš. Poďme. Poď, Václav. Kamo, opatrne ti hovorím. Vašku šašku nerob. Václav, čo robíš? Václav. Kamo, hovorím opatrne, nie ty. No choď. Opatrne. No, a choď tou druhou cestou. Áno, tou. Šikovný. Jupi. Wow, pozor. Neboj sa, tam ďalej do seba. Kamo, tu sú tie sprosté kvetiny. Ešte, že tu je to tlačítko break. Kamo, ináč neviem, čo by som ti urobil. Choď. Jaj, nemôžeme. Ty si sprostý, kamo. Ja ťa nemám rád. Ja si idem zatočiť free spin. Čo mi padlo? Super break. 5 use. Kamo, a kde si? Tu si. Musíš zmačknúť tlačítko, jasné, pekne. Môžeš ísť. Ty postihnutý, Václav. Choď už. Nemel. Tady mi šlo vidět na chvíľke. Lebo sa vymeníme. O, dobře, Digičko, Digiovaná. Brzdím, hej. Kamo, prečo sú tu oné černoši? Kamo, Václav. Ale ja som sa jenom... Nechod cez nich, lebo tu je táto sprostá vlajka. Ty kokos. Ja nemôžem z tejto hry. Kamo, prečo idú na nás? Kamo, to čo je? Kamo, ja mám strašné nervy na tých typkov, vymeníme sa teraz. Už som načítaný. No, ideme. A Václav, nezabudni na tlačítko break. Takže bacha. Break dávaj, furt drž to. Kamo, to si robíš srandu. Václav, čo som ti povedal, že máš to držať? Václav. No, poď. Týpky, potlačte ho. Týpky. Nie. Kamo, nie. Ale takto nám to pôjde, teraz ja budem modrý furt. Když tak v Ohio to hraje.
poriadne. Kamo! Nebudem ťa furt naprávať. Hlavne bacha, hlavne bacha. Po cestičke. Klídeček! Kamo, brzdi, brzdi! Ten si dal alkohol, ne? Nie, nám sa rozpadol vozík. Můžeš mi vysvětlit. Jo, aha. Je. Bohezky, vole. No. Co ti... Ty nevieš robiť nič. Ty, alkoholik. No já vlastně. Kamo, nejde to. Kamo, Václavo, ty sa snaž, prosím ťa, brzdiť. Bo ty si nebrzdiaci človek, chápeš? Takže teď brzdím, jo? Furt drž to tlačítko proste, tvoja myška. Kamo, čo robia títo? No. Kamo, naschvál. No, Ale ty kokos. Vy sprostí typci, raz na to doplatíte. Kamo, já je dám zase normálně. daj. Poď, Václav. Kamo, prečo sú me tu one 3 týmy? Poď, Václav, tlačím ťa. Ale táto týpka! Chápeš? No, hezky, no! Ne si zase s tím sečku, ty se ohája na mu. Yes! Jo, ne, ne. Nie. Oni spadli. A my nespadám. Kamo, Můžeš skákat. No, nemůžeš. to si myslel. Ľudia, toto video bolo krátke, viem. Ale dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, dajte like, odber a čus.